Zdravo, dobrodošli na još jedno druženje sa NXT Champom. U današnjem tutorialu ću da vam pokažem jednu veoma laganu stvar, to jest kako da vidite koliko je vaš računar brz, to jest kako da vidite konfiguraciju svog računara. Ovo pokazujem na Windows 7, na Windows XP je malo drugčije, pošto na Windows XP kada odete na start menu ovdje imate znači stavku run, a u Windows 7 možete direktno ukucati na ovu traku ono što vas zanima. U ovom slučaju mi kucamo DXDIAG, znači DXDIAG treba da se ukuca kada želite znači nešto da provjerite u DXDIAG diagnostic tool, to jest DXDIAG. Nije bitno da li ćete DXDIAG upisat velikim ili malim slovima, bitno je samo da ispravno napišete DXDIAG i stisnite enter i pričekamo dok nam otvori prozor DXDIAG diagnostic tool. Znači idemo sad, znači veoma je to sve piše lijepo. Memory, to vam je RAM memorija, znači u ovom slučaju u megabajtima, znači 2048 megabajta su 2 GB RAM, u ovom slučaju DirectX 11, operativni sistem Windows 7 Ultimate 32 bita i tako to, znači, a na stavci display imate kolika je znači vaša rezolucija vašeg monitora i kolika je grafička kartica, u slučaju 1785 GB kod mene. To imate još 3 stavke, sound 1, sound 2, ali to su manje bitne stavke. U suštini to bi bilo to, do sljedećeg tutoriala, čao.